Od kada sadim paradajz na ovaj način, prinos mi je bukvalno duplo veći. Pripremila sam rasad paradajza. Paradajz se sadi kada prođe mraz i temperatura pređe 15 stepeni. Idemo da sadimo. Paradajz se sadi u rastresitu plodnu zemlju, blago kisele do neutralne reakcije pH vrednosti 6 do 7. Pravim duboku rupu dubine 25 cm, paradajz se ne sadi plitko. U rupu stavljam prstohvat drvenog pepela. Drveni pepeo sadrži kalijum za bolji plod. Dodajem prstohvat taloga kafe. Talo kafe sadrži azot za bolji rast biljke. Dodajem sitno seckanu koru banane, sadrži kalijum i mikronutrijente zaduženi za jače cvetanje. Koren ne stavljam direktno na prirodno đubrivo, prekriću ga sa tankim slojem zemlje. U rupu sipam vode da koren prodre u dubinu. Skinuću donje listove jer rasad sadim duboko. Polažem rasad u rupu, ne uspravno, malo ću ga nakriviti. Nagrnuću zemlju na koren i stablo paradajza. Stablo paradajza pustit će koren sa strane biljke, a to znači više hrane, veći prinos i bolji plod. Blago ću pritisnuti zemlju da nema vazdušnih džepova. Paradajz zalivajte u korenu, ne kvasite list bez potrebe. Deluje kao da sam zakopala paradajz, ali ovako dobija duplo jači koren i veći plod. Ako vam se dopada video, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji!